Karago Oraya ndio kazi. Wapi kelele ya Karago? Haya, tuwapatie nafasi, tuwapatie nafasi.
atanjira ri ataneka atia ataneka atia oka ni ajia oka bere ona tungiamurithia arekangie rimwe reke itumurithia arekangie niguo haria ri geria kora niguo arekangie no tiguo na twajia no ai niguo karekia riu oya moko iguru ai karango igaga atia shika DJ ugai arathimo niguo renda tuge arathimo maita 10 niguo tuge arathimo maita maigana oya moko iguru rora karango andu aya othe mokire ni wendo waku karango matiga mihango yao amwe moya fair ona matire mararia raji wendo waku niguo oya moko iguru tuge 1 2 3 Arathi wapi kelele ya karango na riu nigetha witikia andu aya ni makwendete ri kambuni ici tarora thutha ici ni kambuni ni arugamiriri anene a kambuni nyingi muno ciokire haha na riu tha ici turugamite hau na nigetha witikie ni makwendete ona itana introduce wa irimu ni wete nigetha witikie ni makwendete ona ita introduce wa irimu ukaha Mufea ni MC mwenzangu. Wapi kelele ya Paul Mufea tafadhali? Mufea okay. Regera microphone kejo. Mufea okay. Mufea ari ego turehera mutungatiri. Turugamite o atia. Acoke kambuni ici ciothe. Tondu batina umagaria karango moko matheri. Kiria mokire na kitweke atia? Tudina mbere. Wapi kelele ya Mufea tafadhali? Ora Mufea roero ya tafadhali. Watu waloiro Bwana Yesu asifiwe. Oya guoko gwaku gukorwo ni wendete Ngai. Oya guoko gwaku uguo. Hallelujah.